Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмуразия. Бародаро, Opel Caravani Astra G яке аз мошиное ки дар Тоҷикистон легендарни ҳастанд. Мошини фурӯши Astra G. Мотор 1.6 бензин, газа дидагӣ нест бародаро. Состояниш идеальне, просто идеальне. Мумкин ки ай мошинбозор хеле мошина наёбем бародаро. Ҳозир худто мебинем, полный даруну берун полный нишон метем. Тамошо кунем. Солиш по техпаспорту айрӯи техпаспорт солиш 2009 некен худто медонед Astra G то 2004 баромадагия бародаро. Дудан электропакет. Состояние машины афши бошам тамошо кунед. Вот и машина. Вот пробегш ҳам мебинед. Пробегш 136 000. Оли якним килограмм шидагӣ нест. Коробка механика. Кондиционер, магнитофон. Қариб ки ҳама чизиш заводской. Бародаро, машин 3 моҳ ҳуҷҷат дорад. Машин тоза. Тозагии машина тамошо кунед. Я бародаро, тозагии машина худтон бинед. Запаска дора бародаро, просто ҳозир дар хонаш будааст, запаска дора, ма запаскаш метия. Машин бензини холи балоношам состояниш 100%. Машин чихол доштааст бародаро. Ҳозир просто чихолша задагӣ нест. Касе харидорам чихолша қатъи шай чихолшам метия бародаро. Тамошо мекунед бародаро. Расходи машин раҳои майда байни қишлоқ 7-8 литра трасса боша 6.5-7. Бародаро, машин полный инжекторай. Хушро тамошо кунед. Ҳама чизаш оригинал заводской иншолло. Машин топ тоза ма чихел ки худон дидесте. Бародаро, машина метавонед любой хел проверка кунед. Фуратоно усто қати биёед, фуратоно специалист қати биёед. Машинаҳо 100% проверка карда бигиред. Машин гарантия. Бародаро, нархи машин 85 000 сомон ай. Бо арзон мешавад. Я бор дигар балоношам бинед. 4 та балоношам нишон будам. Хиронда. Балоношам нормальный состояние. 85 000 сомон бо арзон меша камтар. Харидоро боша марамат.